Kasenjok kinong kayi umphniang petrol ha kajelak bala tipkum ka Petroleum Dealers Association Meghalaya PDAM kala kentu ya kiba buk kali kiba penon kam dak umphniang petrol ban long kiba husiar bat kiba pikir namar ka jingkhleh ethanol ka long Haduh 4% ha ka umphniang petrol. Haba crunch kilat pathai kubor ha ka arpun retrek ujilliu arja arpusau kinong elam ka association kila ong baka sarkar India nadu urempang arja arpuar lingba ka petroleum Monday kala wandra ka jingpatha ban khle 10% ka ethanol ha ka umphniang petrol. Hindray ka sarkar India ya menta kala penkiu ka jingkhleh da 4% bat namar ka ethanol ka long ha ka dur hygroscopic kumta ka tan ka bat kani ka bu jingma ya ki kali. Laong bakum ha Meghalaya namar bajur slap ha ka porliur ki petrol pump ki syak keno bagi khle ya ka petrol bat don na ki hi ki bela syak penbor ban siu by lut ksan. Director jang legal metrology jang government of India ha kan real trek ublai march arajar akulai ha ka by day but the fuel capacity jong ka tanki jong kano ka kali ha po ri hari India ji mentah bangi tri kali hapo ka book service book la tho da ka ke maruti na ke no la tho tank capacity like 4 liter tinggal boti ngashim bai bakatu ka tank capacity de like 4 liter habang athe petrol na po ka na diesel na po ki petrol pump ni shem makurung like 4 liter ni kena ba kambiang ka jintho bale ke rung like 4 liter kani hamni kala pensyai bat nya sa shuki press kena ki pun ai sik pai bai hangni kala punjai ba ya ka kali habashna kanu ka vehicles manufacturing company kim jo ai exact ya ka tank capacity dara ki tho lai tho to tim bahan ni tho no ba association has informed that the automobile manufacturer make fuel tank with 15 to 20 spare capacity for various security reasons. Kaya kata ke security reason. Number 1. Hari juni ke dekri ke kaya. Security ki bashir. Habashir than ke expand. Dalam mentah kalau like 4 liter ke tanki, lebih tap like 4 liter. Kipinyan ya ka katu kalau berthai kita. Nama ke expand. Kamtam security ki bashir. Seri dehar. Mentah lagi Delhi ni kita ada koi 10 degree tu. Tena kata berbor ki kali bachna kali ki bo 15 to 20% extra capacity itu kata. Na ki tho like tho kala banyam la kusan like pun rio. Kata kade koi. Ka ba ka petrol kade ka highly flammable products. Highly flammable products. Ka jinha juga kala ban kemding tu. Kata kani ka thai kata kani PI pi tap than ka kenjak ka thai ba kala ban pulu kala ban kemding. Kata ro ka kade koi. But nanta sakoi kalau ba ngaju ki kali ha baki them ne na ko ki petrol pump kamtam ki kali re la the la ta ki pat hun tam ta knyo yo tu kali Haduh ba kan ta isma ka to ka bu jingma Haduh kata tina kata kani ki pensyai ka bangi yo na government of India leng ba uni legal metrology deputy director of government of India but tho shaki controller of legal metrology John ka state Jomborok state buat ki union territories jomgari India curi. Bamaki kentep, bagi pada hari kentep. Bamnai betam nomor bakadai like polika, kamu kadai bendrung baik like polika. Hangi lah thok 15 to 20%. Bala confirm ini nabaro kinam senakel. Tekni kadai gue ke message kepa ni kuah banwara banai syaki. Basakoi ke bentak ke balai ke bantu kuah banyak keren. Kini da balami ya kot khabor Shillong Mail sebentar sini. Hangi ke ongkom premium petrol and snooty workers, deck city motorists. Hamni uthok uang ma kidon ki petrol pump. Haba kilek banthe umphniang. Haba ngong ai petrol. Kithe ada extra premium. Haba ngong ai diesel. Kithe ada premium diesel. Pi ke government of India, lengba ke Ministry of Petroleum and Natural Gas. Ballemba ki oil marketing company you don't board kila introduce ki diesel normal petrol but premium petrol normal diesel but premium diesel petrol ni khot ya ka XP95 premium petrol nanta ki Indian oil ki introduce ka extra green diesel ka ek jing mentoi ba company ka kam
kakak penengkam yang kini premium fuel. Kamu kebenengkam mereka mileage kakak ikut. Kabaa ke engine juga kalau smooth. Kabala ke pick up juga kali ke climb hendak. Buat kebasau kalau ke engine gas ke smoke emission ke juga. Tikini pun kikili kibathe. Dan kikili hero kibuan ban kenang daki premium fuel. Tenda ke cinggut no ahmi ko ongba habang electric umphniang petrol normal petrol ini normal diesel. Kinong thai umphniang ki ah yang daki premium petrol premium diesel haka dor baik. Kador dai pair light ka south ka hadu sam ka ai. Hendai ngasukwa ban ong khendia pat hi sa ki consumer lani ki patwa ki bathe umphniang. Supo rangang electric betul luar dah betul daka sepi po. Nang siapa? Habang juti ada sipar, matang lepet dan lepet. Tiba bila bantai petrol dapat kan datip kan bakai ke produk baki kuat baki kata kini benar. Nenung keno ini ni. Hendak ngiwan rak kini ke cisha. Ngiwan rak kini ke cisha. Bahar petrol pom lah tuan lupa. Ngidan buan ki produk itu. Kumulang tu betul ngidan soft products. Uno kali bawan betul tiada kata. Berkat kongka jing advance ke science and technology mentah. Kikili bobon ki mentah kimi. Bodoh, mentah dah sedang introduce ki electric car. Mentah ki perpom jengi lah sedang menbuat buat ki charger, ban charge ya kini ki electric car. Ya ki ba ka government kan suffix ya kari kan nung gumlung itu lengkap. Ya ketu kan suara dia itu. Tinang tak ada kam dei ban min kenno. Ngan aku sai ki goi. Para macam ni goi sini. Komplain ni na orang bapa aku cek desain nak pom kuno kita ni kali orang badon betul. Piki kali mentang apa jenis start of science kalau wata kali keren brief. Tapi kang bahaya jenis kang keren. Dari pira ya gear ya handbrake. Tapi ya kali keren. Jika tak kali cukup keren bah cheno ya ke fuel filter. Nama ka don kata. Don kok fuel filter. Ulah cakap kana undang ya. Badade nura company data nura short fuse. Keren bah don kok fuel filter. Tikini ke berohat tentang ini kon sangat ya tu kali keren. Ini kon sudah bangi kita rai. Te to ita ini je pensyakin dia. Tikini ke cintam ni bah kide de ki premium products ini premium fuel hak jaga juga normal ke bangi ni pa. Tengah na on na pensyaya pi na ketu ya pi semua apabila ya po petrol pom. Datip ke ke produk sebab pi kuat. Apabila bantai umphniang po petrol pom. Barabor yang kekali jumpi driver beri yang kekali jumpi persyak bat ketu ke mesin ke wapite kenang wapini yang meter reading itu yang meter reading tapi orang mentang tes 10 liter petrol utu unang te ulak bensin yang utu bupai bante lene unyon suang tu siko dia nantah kapor baura pe reading itu kedekan zero sisi me pilara yang utu bupai yang utu pipe nak ketu ke mesin tak sei sebab reading tiga dia bukan juru. Dalam kamuan juru WhatsApp. Pada kampiang komplain. Berkini bersiru kerana. Tipet kalau juru nanti sahaja. Dan dari tentang pembangun itu mentah kamu selap lagi kang kayen ni beli tentang kang yang jumpa juru tentang ke apa. Dan tadi ada juga advice kepada ni gaji percaya bangi Aisyah. Ibat ba asuha ban pet yang reading hak tu mesin kepala kau. Lalu kali bukan juru. Bapino certified. Ya kayak gua PDAM cepat, PDAM saja, Hyundai menyo 99.99, kali menambah 100%. Kata kapa kau ngomong ngam benar kan ba, ngidai belum extra cautious tidak nak lagi pada, ngidai belum nonton. Dan jitip kapa tikna, bantu kena aku tak ba. Yo nasi kata orang ngomong ya kita ngamte. Hyundai ngikran yang kayak kapa ngidai, ya kayak ba ngiju praktis. Ni praktis kalau ba la sili kamu mesin la khang ya ka bat ide itu bat man kesni bat man na po ke oil company ki juan surprise beset nagalan dalikan metrology ki wan surprise beset ki wan ra ujing thojum ki kimshim na pom jungi ki wan ra ujing thojum ki kilai po mesin bat tho kalau guno rajab kampian kisis bat kapasibil beset hai ji ki track kajon tu kata kilai te ya kata let's say lelaki officer kepada dia kata kau nak sales officer juga oil company nak hilap punya jisai kepada company ini kita. Jadi saya kita ada wrong perception nak kibri ni kalau benda jisai aku kita ya kita nak komen sendiri. Tapi aku kata jisai aku juga komen. Ya ka mesin
ya ke machine ikut ke DU tu friend dispensing unit ki machine ki bang ta ki bawang nang komno ki bang ngimla kan kita wat ban play ya jingkhan ni don kam ya OTP one time password ti ke machine mentah tu mo padon kam mentah ni bun kam sa ke metro machine gilbargo ke machine dokem machine ki bakhmian mentah ke gilbargo bat dokem amar Yes. gilbargo bat dokem te for example la kawai ke petrol pump Indian oil Ketua ke officer tu Indian oil kita tanya ke sale untuk apa? Kita tanya ke sale. Hendaknya ketua ke machine, one engineer job ketua ke company. Kebasna yang ketua company. Lalu di Gilbargo, one engineer tu Gilbargo. Baru ni engineer tu Gilbargo, mata ubah pek yang ke Shillong Mail, berapa ke Meghalaya boleh? Habarok kipong, kibadan yang ketua ke machine. Badai tamu balak ban operate untuk machine. Wat berplay jengkang ni rekam lagi OTP, ni melak berplay rumah. Tapi play rumah kalau send message ke company bagi ketua ke machine kalau himla pandai punya kata kata gue di suam pandai punya ngiju calibrate tin pereng calibrate kamu ngiju perbiang yang jingkhleh dia kan yang jingkhleh kiwan apa legal metrology kamu ngiju kat the weight and measures kiwan ki officer tu legal metrology kiwan rah Atiar kita ke jungki kiwan rah jarkin jungki ki thona dok sedap dei belak yang kisil no itu with the stamp dekat stamp jungki undang lang engineer jung tu ke company jung tu ke machine Haduh mungkin kita stamp mesin jumlah break itu mesin mau urukan no. Dia kabut banyak top dia kata don kam arki beri banwan. Unwan lang engineer juga mesin, unwan lang legal metrology. Tanam tanya nak ban manipulate dia kata. Ti kum kata ban kata kami kata ngam dia kata. Nomor ni gila calibration ban nata kiwan ki engineer company ban setting berban khang itu ke machine. Ban ni khang itu boleh diksebi deki password electronic device. Habathin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umphniang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya